muno tugithaka haria theater gwa kahinda karaihu ngika kindu gitagwo traveling theater. Traveling theater ni kuga ni ndathire bururi hakuhi wothe gucera bururi tugithomithagia ciana iria cietagwo set books. Wow. Kweli jikite set books ngiuka ngitiriha set books ngitherema tuthia laikiro watu guthaka ri andu aria moyo horo wa guthaka ri mithako ya ngerekano mundu ambagiria haria theater wari kiugo muthoni ri no uge ndugeka ndungi urikaga theater only no lituonaga athaki anene muno. For example muthaki ta Denzel. Denzel ahuthagira theater engine ya film. Denzel dekaga TV. Vin Diesel kana rogo Diesel. Tiga Vin Diesel ni kuri Vin Diesel ni kuri Denzel Washington. Washington. Muthaki uria umireirie muno. Muthaki uria mukaru muno. Hari athaki ingi ya mithako ingi. Ungigweta Denzel ona tiga muthungu ona mundu wa mabururi ma nako niyo Denzel ni muthaki wa. It is true. Ndono ucio rauga. So theater ri ni ndaugire ngumihuthira engine. Wow. Toria Denzel mahuthagira. Kihuthira theater ikihe gikiro gya guthie TV ni gikaita antibus gikadi choroge kuona muno ndauma ku deka indo kule pere watiri andakara kwa tigatoreku bodali ni Ni bodo bola du bodo. Ido wala tika wala ko. Ikakambia kitu kibaku tu hadi mwana tena. Ko mwaka wa 2010 ile kile honorable tena film. Gika Nairobi Half Life. Yukaje kityo huo. And we loved that movie. Ma hiyo nao ni endo. Madikidri. Mono. Ni thele maire yole kalita bulo. Na jabe emonere gakopase huru kyohoro. Maina ni my brother. Twasamani dio irenio agitwika ndugu no ni arahurukire mwaka muhituku koguo reke tuge no muturire nitwethikirire ni guthiaga uguo. Poleni sana. Asante sana. Umaniriri andu ta Maina nio matumaga twende ona guthaka makiria. Niri ngiuma guthaka TV ngingira thenema film. Wow. Ngiona platform wingi andu batamekiukiti muno hindio na niyo online. Online ni horona riri kwina riwa andu ta Njugu na thiku ici Terence Desagu na ari angi. Online ni platform ira riri guti mundu rakuhingiriria niguo thaisi mundu TikTok na ore iteke atia eguikara haria TikTok mututhekie ma mututhondekagira mithenya hindio mawokira na kiundu ndakuona ri nitukela muno riria andu aratwira uguo turihe mundu twiraga kaingigi ona kanya kuga ku la stress niguo muthenya ucio ngitheka ndigwa wega na ni undu mwega tondu reke tuge ni therapy koguo guthaka guku tuthakaga mithako Ngerekano ni tukoretwo tukihota kuumiriria andu ingi he andu mako diaspora tu audience ya kwaria aingi muno aria me diaspora. Habari zenu watu wa diaspora, wasalimike sana jambo diaspora andu wa diaspora mari mawira maingi muno kuria marutaga no tondu wa kumisi musiri ukona mundu ucio ni ingira thimu-ini akaingira gikole TikTok gikole YouTube ni subscribers ituri ya Facebook no gathi ugicitwetaga nigetha tukaingira subscribe waingira kuria guothe ni General Thido kana Theodore wali karitwa General Theodore nirikuo uthio niguo uyu niguo ukona uthio wa kamwana no uthio wa muthuri mukuru no mundu umwe ni mundu umwe. Wow. Koguo ni industry ithiaga kirivo bagane ndaigwa kuria waturuta riu twi online ni muno na ukiuga atia uraigwa atia gukorwo kinyite na follow ni urabere ni favor ni favor tondu ndia ndu ikimeka maundu makiyu niguo ukendwo ni na Ngai tondu Ngai ho muno tondu no wike ni kuri mundu turitekite views ithano views ni mugonja akaigwa tiri ini gikitari kuri hagiri no ni riri reke ni hakwa ndi jokagia ngatho ni favor wiroreri andu aria memuci andu aria mathia na mbere gutu support andu acio muthoni nio matunyitagirira muno niguo gikuuga atiriri andu nio indo andu ituri nio indo citu nima na no nyongerera kindu kingi andu makwendeire comedy very much comedy riri itari na waganu let me put it that ikindu mungirorera na ciana mutheke inyuothe ndu kuri kamwe
wamba kuhihinya ukaruta volume halili yes ugakora content yaku ri irahutia age yothe irakata cross yes na tugagikena muno uga diaspora ni andu muno magusupportaga na makerorera content yaku diaspora ugi bururi wi haria Doha lithiite Doha ndaingirire handu musingi kora gikuyu gitu andu ta 17 ndemwe aya wow na tete ni maraikara oru ndu he aria mathire wira he aria mathire aya me wira aya ngokira koguo ni andu maciaginya nyumba ma bedroom acio ni nda amathayira mwi Doha sege wa Doha sege thondeka Ferrari na Kenya gutire Ferrari reke njuge atiriri yes toguo andu haria Saudia andu mekuria US yes andu mekuria Australia matwiragira nima at least nyo ma connectaga na mucie tugagicoka mucie tugakiuga atiriri mundu nari aririkane uria hau mucie gwathia nima kafere tukahuraga skiti ga tele halili nikuhuraga githii ni munjititie ga githii nyana kiria sikagira githii kuburi yari yakola nikagithii gutumwoga ugatheithie mbembe welu athia githi eni muno wamba guitirira agacuma kariho kahana gakagira nguku ga gucunga mbembe ugacunga mbembe wikirita kirufau haha ukahingura ugekira ndopa welu anyita muthoni muthoni welu dola ona rugalo rugikiandikolo liathika girasi ni radio haraka na nikio ndakwira ringi hari kamedi wathakire iyo yatumire theke nyume baru na twathekaga na mayanti wiho na waringithanagia riri andu agicagi maburaini ma thiguku na andu a tauni na andu aria marereirwo icagi tondu ithuĩ ni tukĩca magicagi ni ndonaga ũguo tene andu a tauni magĩũka na ithuĩ twĩ gĩcagi tukahata tukaruta mawe na ithuĩ turamanyita ũgeni na mataragirio kauga hakinya ni kunyua maĩ ri inyu mukerwo mwarera-ini itangini ivuva aria ng'ombe atire mutholi yes ini ui kanya mukaya kararia ili ui yes ati andu a Nairobi ni makirito handu ithu andu a gicagi tukaigwa tu ilfiri tucubata maĩ na hindi ya mathiko nithu tuikaia tiri o moka gukunyo andu a Nairobi tigai mugalo wenda tuigananio tukiri ithuothe andu amwe atiriri hindi uri ona gutiari sanitizer ungiamonire magika tuoko uri ithu tukero thi kuria na chakuri na kwenda kulipa kwa people bageraire huko itimukiririe riu itimukiririe inyo muikare kile mahiga na tuthuke ku ungiola thuri akuru ku baikare tuthuke andele yo baikare cia plastic toriretaga muno nikio ndirakwira atiriri content yaku ni very very sweet tondu toriretaga na maundu macio na riu ngurie ri tondu wokire Nairobi ri riu ni utetagira aria gicagi utetagira othe twenda gutetera othe wajira content yakwa liko content irakata cruise yes ni guko dela ucio na ni hota kuola to content tatu twega umaniriri ona kage njira gwika ungigacaria haria YouTube lokole ona Facebook go kaune nyonete ka for example tuta hisi school hinge yes true imwana nyanake irarugama na tuire tuvarai nginya thuri matingihituka hindi ithu likuhitha twehithaga mundu likuroraga ona ndungiolirwo rugamite na mundu bara na litio ti kindu kingi na reke ngwire uhoro wa ma umane ati ungiakorirwo bara ona ni mukiro ragira ibara ndikaiwo ragira ibio toikiirwo tukola ile neguo turugamite kula tubwala watwiro na ni oru hindi o maratia ni amararia andu akuru leta matari ethio olo maceru mari akuru yes true so it is called that can also relate mundu aikarathi tuimona ni irainukire tentiki lai musie mieri 75 days nisire nisigwete hali leo 65 ni turukuta kidogo
Stefani thiko nyingi ni nyingi mieri erika na plus koguo no nginya twike kaundu karia gigukania. Haya ndenda riri tuthake mithako imwe ya ngerekano na nigetha andu makuone riu marakuona haha we compost riu makuone riu tucoke character ini ringi na nigetha tuthake mithako imwe o ringi Facebook, YouTube, thi haria general Theodore ni undu wa mugi cio renda ndimite oguo igutiritaraga mwana ono uga ni thindo ndo wa sarothi ni ndo wa sarothi. Haya eketaka mithako yo ya ngerekano ni tugucokereria tugithie na mbere na ni tukwendete muno makiria andu ni makuyukitie na njira nene. We love you, honestly we do. Reke turakirwo mithako yo just a few na nigetha tugikimenye twambe tuingire ru tuingire iratu-ini ciaku uri mithako-ini yaku ya ngerekano. Asante. Ndreda supermarket. Market no wabatirie ugo wabate vio supermarket. Dragwe kwa mboga na matunda. Twikirire sound. Ndreda sanitizer. Sasa hiyo ni yake. Atuna tuweke sound. Atirere ukita kwe. Tukite mathiko. Ni nyumo kama thiko ugo kwa wakive. Muri andu a Nairobi ni mwakinya andu a town riu. Mototise no urenda riu anga sanity what iyo ni yake mutigethambe na mai maruwe ni mukuma moko kana mahunyuke we waitherero obacenjirie ta waitherero. I'm not waitherero jitago candelicious ate kadi wetu waitherero akuria kwa wandungu we mundu ko yakura kwa wandungu mutu kwanyu tikure ne gukwedutu musi mugima uritu ni ngage mukareo ne ndutu cugwo ndaumaga nja ne ndutu re cicamureire no riu no acenjia ritwa wikadi Juma na oru na ni takire na oru sina ubaya no andu a Nairobi ri munatubebaga aje andu a taoni ni gututisa riu ni mwoka mathiko andu mutukuaga atia mwisagithio tuiguaga atia andu ana guku icagi-ini ni mwoka mathiko-ini ta utha ici ogera mundu ndangikarira giti twirago okirira ite ni cia andu a Nairobi mundu agari wikarira mahiga niguo mundu araturwo ni mahindi utuku mutheneke machungu ti machungu ni uria gutarie inyue ni ithuĩ tumurugeire irio na inyue mwe hau tutingereire cianyu sisi tunaekewa magitheri huko na maboga hindi inyue muraria buffet njere na mathubu na ni ithuĩ turugire mwese tuiguaga atia munakunywa maji ya toshuva muranywa mai ma toshuva hindi iyo mai maito ni ma duramu manereirio duramu ngata-ini ni mambura tukaigirwo haria ta ng'ombe turwire haria si ndio mutukuaga atia munatubebaga aje muke mwihuirie marasi mutahana mundu akigeithia mundu umwe ehakite ta aga binti Sudani ugeithia mundu uyu ungi ehakite aga polo uyu ungi ehakite gibiriti aga hos minungo mundu no athire thibitari ni kuhingana githuri tondu ni mwakinya andu a mataoni riu tumake andu a mutukuaga atia inyui tubebaga ufara sana na nginya mbia mumweti utubeca tunini twakwenja irima hamwe ciwacha ni mutige haro guku icagi-ini ni mwoka riu umuthi kambe ni gwathira njohi mukunye pombe yetu yote ugu niguo murekire mathiko maria mangi ma wa Joeli muranjuire njohi yothe kambe ithuĩ turatigwo guo na thaici no ahoma ni wanoga no ambia gwicarithia guku anga sanitizer for who waitherero tumeni weherie muno we ni kuruta kiremba warutire kiremba nikio kwanyu gutagathira thina inyui sida imejaa kwanu hivi kama mvua ni ndo isiwe hakite iramo ni okuire kiria ni ndona ndwara ni wagithondekwa ni mwaku wa girofu no me girofu ni njaga tondu mukiuga inyi mutinyitaga tiri munengerio tiri na gacakuri mucake mukunye ho bebeni girofu mutupe simo kwa simo mchaga na mutikaina mere to muya tukuo tukuhi tathi kwanyu no thie na binici uguo tuire hau taumaga nja ni ngage mwambe muthimu murute ndutu jambo mingi jambo sana tukojera igukira nidikuhenania akaga muoyo Stunya bari gani salama sana mimi leo hata salamu sitaki Stunya ni tarehe ngapi
Tarehe imeenda. Si unajua ni twadi gapi? Haya basi. Unaongea hivyo, wacha kuniambia lakini usiniambie kitu leo Chunya. Chunya ni tarehe gapi bado haujanilipa nyumba? Kazi ndio mbaya. Nyumba ndio unafanya ndio hii. Si nilikujengea nyumba ukaage. Acha kazi ndio imekuwa mbaya. Si unajua mimi ni mtu wa kulipa mapema hata before ifike tarehe kama ifike tarehe kama hii. Ni nini na inafanyika? Kazi imekuwa mbaya. Nilikuwa nimeongea nawe juzi nikakwambia uniweke kule WhatsApp group ya wazee wenu. Unajua saa hizi vijana siku hizi hawaendi. Sasa tunategemea wazee kama nyinyi. Na kama nyinyi pia muendi, nilikuwa naomba zile WhatsApp group zenyu zile mnakuanga za wazee. Wanitupa hapo. Una hapo siwezi kosa wazee kama 3 ama 2 kwa mwezi wanaweza kuwa naenda. Na pia hata wewe yako wacha hata kusema hivi. Una hata hapa ndani. Unaona ile ni yako nimekutengenezea ile. Ile sanduku ni mzuri sana hii. Hii sanduku ni yako hii. Kitu baki niweke hapo ni wifi. Unaona? Hiyo ndakuwekea wifi na hata wacha hivi. Una hata wazee mnakuanga nao kwa WhatsApp group. Sasa hivi tunatengeneza mpaka hii sanduku yenye iko na nini? Inalia kama successor. Ukifungua tu unasikia yani hata kama umelala hapo ndani unasikia uko sawa. Sasa nataka yako ndio ile. Unaona hii ya chini hii. Hata unaweza anza kulipa in advance. Pole tu, ukianza kulipa pole. By the time ukume unafikiwa utakuwa umaliza kulipa. Hii si pesa mingi. Na ni quality. Hii coffee ni ya quality sana hii. Chunya. Wacha kuongea mambo ya coffee. Nitakupiga coffee wewe. Mimi ndio unaambia na unatengenezea kaburi. Si ndio? Hii jeneza mimi nimekukombolesha nyumba. Ufujeke kile unajenga. Kama ni kiti, ni bao, kama ni meza, kama ni jeneza, hiyo si kazi yangu. Lakini usijaribu kuniambia ati mimi ndio unategemea. Unaniambia hiyo group ninakuwa ya wazee. Nani amekwambia sisi ndio customer wako? Unajua wazee. Ulifungua biashara na ukijua mimi ndio customer wako na unangojea nikufe. Hapana bana. Ni nini? Nikusaidiana kwa biashara. For example, mimi nakuombea biashara yako ikauke. Kama hivyo ndivyo utakuwa unaongea. Si ndio? Lipa rent bwana. Kusida hapa na ukiniambia na umeniwekea ile kawa sijui na iko na wifi, ingine na inafunguka ndio iko na success card, uniwekea vioo hivi na side mirror. Ndio nikienda huko chini futi 6 hadi unikiweka side mirror niangalie nini mtu akikuja. Karibu sana. Riu iyo ndio mithako imwe ya iria general agithakite na ni mogwo ndakwira ni wira muthaka muno uraruta na ukuigwa ati rero reona tondu ithu tukiona tukotugireka we ni uri wari no guruki ucio ti kawaida ni ndete kwiona gutire mundu wendaga kwiona undu wa mbere ungithikiriria ukiaria wiyole ukiaria mundu aratatari we mundu ndete muno ndakinya confidence ya kwiyenda ugu but it's very normal ndibona ni thiacu ni ukona ndurenda ona andu makiona urenda kwihe shughuli na hau which is very normal. Man you are so talented. Tariu hau gathuri hau we gathuri wagia muiretu ucio. Oni uguo niguo nani njeka ndathi gicagi. Na tina uru ukarugamio mane mundu akakuhe matuhuhu agakuingirira ni utigagwo kirigwo ndimwehererei. Ndireka kumuivaite iyo yes. Mundu ucio ndungimuvagite iyo tondu akuwi munini. Akuwi ugithoma. Yes. Akuwi utari riri uria winaguo thaici. Niguo wiragwo Ngai okaga Ngai acera misi. Oh yes. Misi mingi andu aria muonaga magitwara ngari nene ta matauni na kuria kungi. Nema. Ona cimokaga thiguku Dithemba mahurite sabuco guo kambi. Maikurukia icicio na ngari ina rwimbo. Aingi ao manathoma na inya thandaruku. Nema. Makua irio na ndithi. Aingi ao tutirenda kwaria na tiku macambi ona ole boy. Niguo. Methugumagira. So, yes. Ni riri ukaga. Niguo. Na Ngai akuhumba riri ungi. Mweni wa rwimbo ngire andu makoraia agatiwe kira gukija kaweruhire kale kagire kaga kwa irio na ndithi ni undu wa hau kwanza ithuĩ twakua irio na kabagi keho ari kangolia wathia uringithitio ngiba ikira cukuru atukalatia la yeli yakorwo gikiriri hanaga matanuko iga tukoya la uru yes tundu turagithie tukiguthia kabagi haya reke guthikiriria na kiria kiramakia ni atiriri kuria ndaigua ukoreire renda na tari tauni-ini no yet mundu wothe ni ararire comedy mundu wina Ndarua mundu wina Ikuru mundu we Buye mundu rereirwo Mombatha mundu we kuria Rware Murang'a ithu wothe ni turaririte how comes tondu umaniriri we share a common background Waigua andu akirima ri andu Mount Kenya ri tutagwo andu akirima tondu we have the same background. True. Ndiri kwina mafara kwina rami farasi okaiyo niguo farasi okana givake aturania bypass Uhuru oka ambia gwikira tubarabara twala thiini nema aingi
itu twathia cukuru gutari iratu true thiaga uguo muguchuma no gakena tondu ri wika inyuothe gutiri iratu na giki kirakia guku riu thiku ici andu wana mundu na karatu kana uyu hari aumite uyu ni ngai muno uliza kiatu ikakuambia ni ngai mwega nema na atuhumba bariri atukauga ni ngatho tondu iheo ici atuheire tu yes tugacirithia wira nema andu monago aria mathakaga niguo mukariganirwo ni kuri andu angi makome thutha wa kamera icio nema ni kuri mundu ikara nyumba akarenganga mbica iyo iganire ma editors oh yes andu ningi marutaga wira muingi wira uyu witu ni mwari muno na andu monago side imwe nema koguo ingikiuga ona njokerie crew ho ngatho aria mutithanagia wira tondu ni marutaga wira munene oh yes wa gutuhithirira kuria twahitia makaruta mageke ni mundu akuona kona mundu ucio ma ni guthakario nema ni ngai haya na ni ndirona gikurora riu weri ona kinya uria woka ri ukona ni gwitu fiurite kura gwatio wira producer riu na riero uria gukiha ni Friday ni tuthake nyimbo riu ri ni ndirona riri nema ni favor but I see a bigger percentage ya sacrifice nigetha tutigage kuona tario ngai wathira point akiuga riu ni general raria miaka eno ni ndirageria kuona ngona party nene muno ya sacrifice nene behind riu kumenya ni kuna favor tukona gwituma kunene muno atiriri yes discipline ri ni kindu gia bata muno na discipline ukari kiro nyingi muno niguo na umane ati ungiaga discipline to wira witu ona wikoro wendagia thoko bage discipline ya gukira rucini uthi ukuwe nyanya cio ni kuriura niguo he muthenya ngari ri goma he muthenya uriaga ginya fia he andu rithie maguru nema riu ingikiuga ati ndiguka ri na to urata ati nguthukia no producer ukuria nini ngene na mbe umite kunene no ri warariganirwo atiriri yes ti mundu umwe andu aingi muno niguo andu arabatara kuona riri ciugo ciakwa igire ithatu rucio agokira ageka undu nema na to nginya korwo wi mwena wa mithako oh yes he mundu wi nyumba aikarite ukarigwo ni ndira kurima ngurwe haha cikagwa ciothe tuguku twakwa gaturaheo gandu kehuruto iragwa ciothe ni kwihumiriria nema discipline ni kindu kiega na wiragwo ungiaga discipline ri tuthia nene nema na to mawira ma maitu ni kundu guothe koguo ni wega kwira mundu ni ngoka hingia kirikaniro kiu geria tu ni kurire riu twike atia na igire kuguthanite na ikara hau ndeuria atiriri riu tuhe guthia atia tuguthie na ngari nuthu nduthi nuthu koguo no guo ona waiguga no nginya uthie tondu umane ati kuri andu na ndramenya kirathimo kiria bana arona tha kwina andu angi 10 nema aria mekwihariria niguo ungikiaga guka ri no na andu acio magitio oh yes thank you muno ni gwituma ni sacrifice nene na tugakeno na tugateeka tondu ni weekend na ndiramenya weekend yaku ikoragwo inyitanite na ni gutuma maundu mangi ugikaga ni tondu ngofi yaku ni nene mundu rori horo wigie ma MC events brand ni guonago ki influence doigi product services macio mothe ni ugutwira no hari kiuria kiega haha are you at any time serious or serious terure no maundu maya ma kindu du ukakona ndugu ri mundu haha uraingiria box uko ina kira wakingiria kwa mundu ucio ni akukuoya we serious no nginya ukorwo wi serious tondu ndaino kana wamenya ndi baba wa andu aya already muthuri Igagira jema daddy wow kejugia atiriri yes na menye riu we oratwira juga comedy ndona riu watwira sometimes ndona tari ku joke dire sure riu kana nima itherũ ni ndi muthuri wa Nyambura wow Nyambura raisi hari ari no toko likwirora erorera mũndũ ni kumenya ari troka guku wow ona riu unjiria atiriri hihi ni ukurirwo ikatiriri oya ngari luthu oya nduthi luthu niguo lego de serious story bole de baba wa andu
Ndigiaga sigalola. Congratulations. Kajuge ndivurathi. Nima. Ha family na family. Family yakwa ndi miendete muno. Igetikira wira wakwa. Niguo. Na ndi ma supportaga. Rĩu last week ndari na muthako harĩa Kenya National Theatre. Muthako uretagwo thua ngũthwe. Yes. Ni play. Ni jiga play. Tuciendete icu kwanza cia live orenera. Kwena ciroka soon ngorenge hanini nigetha twikire calendars. Mweri 24, 25, 26 wa November. Tugoka na Beja. Ukalila Beja. Muthako uretwo ruhiũ rũtwiku. Ruhiũ rũtwiku ugakora Kenya National Theatre muthako wa Gikuyu. Ni muthako mwega muno. Na nimukona na family yako ni ruta wira. Ona bola se kwa sigira stage tumona tulili muno. Kasira thie ole nyu muthake. Mabio tene. Kare gweterera irio cioke zigirwa iguru wa metha na matiramenya kuria ciumaga. Ni mathie maingire onao mathake mabie tene yale mendete na kuthutha. Magateithiriria maundu. Producer wakwa nowe butubia wakwa. So lia tuharagiriria. Kejuge ni mundu bwende. Mundu wila thayo muthuri muhoreru tari na maundu waingi. Congratulations. Ni mageithike haria mari riu ni twetekia riu wekira seriousness riu ugitaria no na riu mothio mau rimwe serious riu comedy ini riu ni hakona uritu ciringi baithwe kumutauko ni tondu ni mukiri na heo kiu gia gucenjia character na ni Ngai ukiheanaga kiheo kiu ni gwenda utwire hotaga atia kubaranzuria na ndagika 5 tutigetie mawira maku ni ndauga horo wigie brand tatwire maundu maria mangi services koragwo nacio kana mundu rori horo wigie MC twigirite events ini macio namo umani ati no nginya ote oria njugire discipline niguo riu ri niguo kuri kwirwa ati hindi la igongona ndino thoni ni ukona mweri sigalona umenye discipline ukagira haha wa mbere ugatiga tiriri mutheo cio ndakwira lingo ni kuingira onema droka agelia andu aku agelia aku no nginya makene niguo ni ndoya deposit ya mundu ndigutira tondu he kungijititwo kwina mbeca nyingi makiria unaona no nginya korwo ugivanga niguo tu ni mwaka uyu ndironeka riu twari horo wa next year ni ihuru kalenda ihuru Ngai mwega niguo koguo iconi kindu gitagwo waingira kuria online ituika social media influencing niguo the ambassador wa products iganona koguo andu ni manyonaga rimwe DTV ni kigathiria kindu nima ugikorwo wina kindu giaku guto look up niguonete guku ni njuka ni undu wa Lotto Live niguo no njikaga the ambassador wa Lotto the ambassador wa maundu maingi mara mokite maingi ndina andu a safaris maroka fine safaris muhia githika acio ni supporter akwa nene muno kira ni njikite ri andu aria maheaga wira ri ni andu aria mambire kwirorera skiti ciakwa tene andu aria mambire gukatia tene koguo ni ngoretwo ndira family eke ndimite family niguo mundu wothe ona mundu ungihe wira thutha wa show ino ni tondu ni ajui kuma handu ananyona ngiruta wira so ni tuhearite itio icio cia wira ni uri na andu riri makwihokete kuma kiambiriria mugakorwo na royal fans tanie ni top fan na mukarieta niguo turi ruhiu rutwi ni tugoka wauga ni tariki cigana tukirikiriria mweri 24 25 26 no wiki ithatu ciukite tugithie November githi guthira November gitiriha niguo tuingire mambura-ini ona we mjanja wekira end month how tutiaragia muno tuka direct okiria tukarihio tutire itherũ ithuo na ithuĩ thank you so much tukirikiria ni gwenda waririe ma fans aku maingire kuria ma subscribe tunyitire content yaku na tukorwo na your parting short words nigetha tuthie hau hangi turikie ni undu wa matha na twakena muno twatika muno thank you muno muthoni thank you so much tikira kujiterera niguo ndege icio ndaki korwo ndi haria ni undu wa ici condoketwo ne moko ma andu aria hujia ni njitagwo Sege kana Johnson Sege na no ni ngoragwo ndi muthuri tagwo Jen na no ni kunyitana inyu muthenya wa muthi muthi ndi haha ndimurikania ati iheo ici twaheirwo ni Ngai tuhu nicio rucio tukamatha nacio ndimwire ati ungirutithia kiheo giaku wira ndira depend kana kia wini niguo kana guthaka rwimbo ugakunya gita
kana ni guthaka wi mbere ya andu gukenagia andu comedies kana uthondeka tu skit hau nyumba ukonagia andu a family ugatwikira TikTok we wena ukwaririo muthi ngwire ati nima wira ucio uraruta ni wira munene ni wira riri ugikira discipline thini waguo wikire Ngai mbere ni ukwendwa ni andu na wendwa ni Ngai na uhote gutherema kahora andu anini tiga ihenya ria kwenda gwika kindu umuthi to ni uronire ng'ania gika mwigerekani uri mweti kindu kiego na hanini na ni wega gwitikira riri o undu na ihinda riaguo uguthi ukurite o kahinda o gatina o gu pole pole noguo niguo hagirire na ingikwira ati wi umiririe ni thakite makire ya miaka 17 na dinambio muthi rucio ndatwika ati riu ndi mundu munene rucio ni kuri steps ni makinya no kahora Ngai aturathime aria mekuria social media ini kana ng'enda-ini cia ukinyaniria rora ritwa General Theodore subscribe to my channel support content yakwa ndina madonge agakaundu kamwe twiri ingi kahuthiini kage gukenia niguo na mugithi na mbe gutunyitirira uguo ri rucio no ithuaya itukuneneha na tuthereme makiria amen twakwendithirira thimo cia Ngai feve yo ya Ngai utuirio kuwete ri ndikana kweherere uture nayo no thereme muno na nitukwendete nundu gituteithie kuinira njamba itu we have a special happy birthday message kuri umwe wa timu eno ya Igaguriro ugwitwo Aizo ni graphic person witu Aizo no getha bucket ya mai Aizo kurutari aja tuthara kuilira birthday urirwo mbere tucoke warikia kurirwo eka mutaroke hauja baharirio buthi ndungiura graphics twila cio cia wiki ya dingima never na cia next week ahorere okay but for now happy birthday Aizo have a blast may it be a fruitful year true may it be a blessed year may it be mwaka uria ukaugagana nima mwaka ucio ni Ngai nima happy birthday to you happy birthday Aizo happy birthday dear Aizo happy birthday to you iko wapi keki sasa iko wapi keki hata kama ni quill cake ikatwe tukule wish you the very best Aizo niwe wagira thini wa studio karibu sana karibu sana Aizo kama haha uko magaithie uko Aizo kirira thuti we and is your day nona basi no nwera tena guko Karen karaga miene no kuute kwa ibundu wila indoro kama haha ni na nduriri Karen thank you very much kalide kana le Karen Karen end Asha Karen end Asha Karen yes Karen ono wa Karen ndathie ringi ona ni old Karen yes mwirore rire turaria pizza pizza tibukorogo wa rogu Asa pizza thank you na to chicken wings with honey ni appetizer bus ni appetizer na ndio guo andu Ngai ndore ure ne wateithiriria njamba eno no na ibe na ndio wega muno ndugani wa konde forever wena ne to kuba kiama kiu arugacia mai party hopping is real multipartyism they allowed no democracy wow no wish you happy birthday thank you so much thank you so much neto wiragira content yake ino njamba nayo ni ruta nduki mwire wirore aruta ni mwana yake ko wish happy birthday well kazi unafanya ni mzuri general asante na I've been a fan of you ever since miaka ni mingi tangu enzi za Anti-boss mkiwa na Shiro huko I've been a very big fan of yours with what you're doing. I'm happy. Amen. You have a good, lovely, beautiful very much. Itwikalirie ugo weekend. Amen. Uthi urogotete ugo ihe. Bas. Itokwira happy birthday.
then M-Pesa iko open. Thank you so much. Hata hazijafungwa. Bado. Namba ndio watu hawana. Tutapeana namba hapa. Pena Siandiko hapo chini. 41 itaisha na 639. Unasikia watu wa graphics. Joani inaisha na 639 hapo mwisho. Hiyo ndio namba yangu. Yes. Ungenipea ningeweka something, lakini juu hujanipea sitaweka. Juatula, wacha sisi tupeleke dinner. Sorry. Bill course, dessert. Na appetizer, full course. Waterfront. Tutugane ko. Thank you. Thank you very much. On behalf of Igaguriro team, kuma kurio Benja, we love what you do. Thaka muno yaku general. Nidona. Kaga tunanejugaga. Akora bisha jaga no ginye market. Andika ritwa ria Saibu inene. Na nja kuyedi. Ngikia kuyedi ali. No gonyedi. Exactly. Ekera kija bago, but we really appreciate what you do, Aizo. We love you. Gwetoma ino ni jabari ametomaga. Ona side haso ni mwe aketoma na jituma kabisa. Ndi kinyeno hau twakugwira guciarwo gwaku Ngai akuhe miaka mingi. May you experience his wonders and signs. Na gutwakira ndago kinya. Iyo ni kuma kuri tafari Igaguriro na muthingi yothe. God bless you. And we love you. Thank you. Thank you. Muno asanteni sana tutukirekia ni gwatanagia mukifora na riu ri ndekie so na nitokie ngatho muno kuri mwiroreri witu twambaniriirie na inyu Monday no muthi ari Friday tukirekia. Thanks to all of you arageria ona gutwandika ntumenyaga guku tugakorwo hamwe na inyu koguo muri afata muno haririria othe atafarire no twambiririe producer Benjamin Murutaizo we haha uyu wa graphics a camera persons akina Dr. Ben na Desmond the entire team asari nyu othe haria muri Ngai amurathi na akina directors ari othe muteithanagia Kate na andu aku akina Ima guest relationship inyu othe Ngai amurathi menyu othe tugacokia ngatho muno makiria ona andikia mohoro to ni tukinyitanagira. Asanteni sana. Ni njitagwo Muthoni wa Mbogo Nyarari ni tucemanie muthenya wa Monday ndiramuthiria weekend njega na tondu tayari tuko na form ya Aizo iyo ni iyo no nginya uwezi epuka iyo no nginya utugurire raji tuendi kazi imeisha ni kufunga na funga ni kufuri ndirekira Igaguriro tukamehingura muthenya wa Monday tugacokia ngatho muno makiria Ngai amurathime murimie gukumia watu wajitume otoria twero ni general adumetume nigetha Ngai agirathima ndangikurathimira toro lazima ujitume gwetuma tuhujie thayo twendane ciana na cire micini ni cikona wigiriki na iteane. Asante ni ndio ndunguongera hari ndungiongerera tukirikia no kubera bye. Asante sana, bye. God bless you. We love you so much. See you on Monday. Ngai atukinyanirie na muri afatani ndimwendete. Asanteni sana, bye. Neko radie